Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Ош Уна базарындабыз. Буюрса бул видеобузда жалаң ушул российский машиналар болот. 07, 06 ладалардын буюрса бардыгы. Лайктардан басып колдоо иретинде. Катталып коңуздар бизге туғандар. 2107 Россия номерде 135 000. Жылы 2001 экен. 1.6 объем, 9 расход. Жакандай болуп калды. Telefon номерлер. Кейингиси да 2107 2008 1.6 объем 250 000 телефон номерлер. Жүгүлүлөрдүн пробеги айтылбайт, себеп бул 99 000ден кайра кайтып кетет, ошого айтыш кыйын. Булар уже жүгүлүлөрдүкү негизи эле бир 2-3 айланып калса керек. 2106 96 жылы 1.6 объем 7-8 расход 280 000 телефон номерлер. Ne iş var? İşi yok ha. Dayar. Dayar. Bu karbüratörlü ha? Ha, karbüratör. Karbüratörlü ekan. Keyinki bunun malumot kağıt yok ekan. 2107 2011 ekan. 1.6 объем 6-7 расход, telefon nomerleri 220 000 ekan. Göre veriңiздер. Буйрукса колдон келишинче тартып чыгарабыз. Жылы канча экен? 11? Баасы канча? 220 000. Номер айтасыз, телефон номериңизди? Бол, содаңыз берсек, а? Бул 31 11 окула же 31 10 бу? Бирок акчасы жазылып тур. 2107 2010 1.6 объем 7-8 расход 220 000 телефон номерлер. Дискалар өзгөчө го. ...2010 7-8 расход 1.6 200 000 deyt bas. Telefon номерлер 77 51 83 10. ...240 000 deyt. Жылы 2010 eкен. 1.6 объем 7-8 расход. Мына тугандар. Telefon номерлер. Bunun akşasını жазбаптыр. 2107 150 000 2010 eкен жылы 1.6 объем 7-8 расход telefon номерлер. Ana ушунlar маған жаздырып сен астын 150 000. Bir elde telefon nomeri var eкен, калган эч нерсеси жок экен. Lada 130 000 2002 1.5 7 расход telefon номерлер 26 000 10 55 17. Бул Lada кандай кылат? Lada 21-11. 21-11 бе? Ha, болду. Канча боло турган эле баасы? Боло турган баасы 220. 4 айнектер электро пакеткен, ha? Болду. 120 000 дейт. Боло турган эле баасы. 2106 99 жылы, бирок баасы жазылбаптыр. Жылы канча экен ака? Ha, жылы? Yok. Жылы канча экен? 2009. Баасычы? 150 000. 99 жылы. 1.6 объем 6-7 расход 100 000 дейт. Бул жазылып тур баасы.
300 ming deydi. 2011 6 расход, telefon numarları 796 7700. 2010 150 ming deydi. 1.6 объем 6 расход. Telefon numarları. Akçası yazılıptır. 2010 7.8 расход. Al 1.6 объем. Telefon numarları 54 milyon 51 20 08. Bas kaç ekan bunun? 300. 300. Bak, kimden ekan bu kızıl? 200'e veriyoruz. Nerede çıkarıyoruz? Bu yılı kanca? 2005. 2005. 2006 2006. ...99 1.6 объем 250 ming telefon numarları. Voy voy. Jigullar azroq bu. 130 ming 2010 telefon numarları. 1.7 объем 1.6. Buna tuğanlar. Bunun bağısı жазылыптыр. Lada bu qancha qo'yadi ekan? 21.09 bo'lib qoladi shunda bular 1.6. Biroq ақшасы жазылыптыр. Niva 400 ming deydi. $400 ming. Ақшасы жазылыптыр. 210 ming deydi. 2006 1.6 объем telefon numarları. Keyinki Nivaus 500 ming. Bayki acı degan. 2008 1.6 объем 6 расход telefon numarları. 500 ming. 21.06 350 ming. En kıymet maşina şunu gördüm. 92 yılı 1.3 объем 8 litr расход telefon numarları. 350 ming 21.06. Oy oy. Eşleri çabuk. Lada. En kızık bazı yazıldı. 2010 1.6 910 расход telefon numarları. Bas kança ekan? Qancha? 310 ming. 310 ming. 96 yılı 1.6 7 расход telefon numarları. Akçası yazılıp turdu kızıkça. Keyinki 2011 1.6 объем 7 расход telefon numarları. Biroq bunda bas yazılıptır. Туғандар, мынау ушинтип буюрса видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайк, комментарий калтырып коюңуздар, достор менен бөлүшүп бизге катталып коюңуздар. Ар дайым кызыктуу видеолорду буюрса колдон келишинче тартып чыгарып турабыз. Алла ыраазы болсун баардыгыңыздардан.